Dwaramla constituency long BJP at tumpen vote kere gamay long state BJP amay po Ranjit Kumar Das kachetong dun. HSDC candidate Suna Singh Terang Penagong district kedai Garajan along vote kiri gamay kepedupon. Hanjang lang solong ay hearing tang rakpen kachingkoy. Cardo, nili Carbia Berta Tanbang Tari, Chisong Teron, non Bertang Tonpen, Arjik Ham. West Carbing Long District, however, number 1 Dwaramla, MSC constituency, along BJP Amay Kepedupon, Berta Kadnational Peranki, Jesoning Hipen Berta Nang Pali. Carbing Long Tamas Council Kilik Arni, Hot Pondedapi, number 1 Dwaramla, MSC constituency, BJP as song candidate, Prabha Chandro, Taroy Hinpenta, Dode Sang CC BJP vote Kerega Mailong along Padupon. Lapuson si Borgang Arong Alongta, polling station Porat Pangrung si BJP vote Keregamay, Paduponlo. Bangso Mailong State, BJP, Aparti Amaipu, Ranjit Kumar Das, WAKDC Amaipu Arun Terang, MLA, Mongoldoy, Guru Jyoti Das, Bijoy Teron Chandro, Singh Ingleng, Mongol Beatum Manping, Penchetong Dun Renti, Halapu Mayalong Ongdung Congress, Lapen HSDC Party Pen BJP Songalong, Ranjit Kumar Das Arideng Pen BJP along Chepa Ogdun Renti. Mailong Arun Terang Hinpen, Bangpo BJP Song Pen Kapadam, Atumamen Mayalong Jaipon. Kedam Tang Atumamen Lake, Lawrence Teron Lipson Be Anonto Amsi, Samsing Terang, Lapen Sorjonka Teronatum Henlo. Anti-party activities 5 জনৰ নাম আহিছিলে আৰু সেই মতে মই ৰাতি সভাপতি লৈ প্ৰেৰণ কৰি তেখেতলৈ ফৰৱাৰ্ডিং কৰাৰ পিছত তেখেতে এটা মোক সাজেশ্যন দিলে কি তেওঁলোকক পাৰ্টিৰ পৰা এক্সপেল কৰা দিয়া হৈছে বিলম্বিত কৰি দিয়া হৈছে 1 নম্বৰত আছে লৰেন্স টেৰন 2 নম্বৰত আছে লিপসন বে 3 নম্বৰত আছে অনন্ত অমসি 4 নম্বৰত আছে সামসিং তেৰা 5 নম্বৰত আছে সাৰজংকা তেৰন BDC chairman Dwaramla constituency. গতিকে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে এই সংগ্ৰহৰ পৰা তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈ গ'ল। এবাৰ কাৰ্বি আংলঙত পদুম ফুল ফুলিবই। এইটো ঘৰৰ চিৰসত্য যে এবাৰ কাৰ্বি আংলঙত পদুম ফুল ফুলিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় হওক বা ৰাজ্যিকীয় হওক বা জিলা পৰ্যায়ৰ হওক বা মহানগৰ পৰ্যায়ৰ হওক বা তেওঁ মন্ত্ৰী হওক বা বিধায়কে হওক দলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কাম কৰা ব্যক্তিক দলীয় সংবিধানৰ আধাৰত ব্যৱস্থা কৰা হয়। Alang nitum BJP aron ateng kedo dia joksi BJP pensor plot loputa Jaipon Ranjit Kumar Das ahin pen mayalong ke Jaipon ke non Delhi along ta BJP sarkar Dispur along ta BJP sarkar lapen Dipo along ta BJP sarkar lapen non Dwaramla MEC constituency along ta BJP candidate Prabha Chandro Taro sarkar sido poputa Jaipon thu. Vote signified trok arni kang sampor pai ketamapor langper constituency ang kang Garajan rong hanga rong along Matinagang district pen kedai arong along langper HSDC candidate Suna Singh Terang apartment vote keregamay kepidopon. HSDC langper constituency may po babul kakoti kachepem pupona mailong aluhi pachinipon lapen may ke phalam the longsing terang hinpensi Jaipon lo bangso mailong aluhi aman pen MLA Barim Holiram Terang MLA Barim Chandrakanta Terang Langper HSDC candidate Suna Singh Terang lapen HSDC Klembangpu Hira Das Sotnami Samsing Timung Rajan Terang Dorsing Rongpi lapen Ongdung HSDC Klembangpu tum Chetongdun Labang so hawar nagaung pen kachetai lokajok dakedo hawar aradatum kisungalam the chethandam si un ilu setapini arni anta racharia songatum thangnat akisung pen kapejok jiapan ke klempi awi lasi non kevang jia pora hot Suna Singh Terang apan si ongdung avot pen pahai dun popusi dakedo aradatum lamthe chepaklang dun Ati Suna Singh Terang aprang EM ke do una hot ason an non puta dakedo aradatum kereng me awe pusi dakedo aradatum lamthe nang chepaklang dun nitum ESDC ahot jakong 1 PO apita kechu thekthesi chepong chethak jam si asamchon samchom jakong ke 1 thuji gali
kecho kachiti rong rang asong japo tumaphan ke nanglitum vote ipak pak pensi insai nang pupusi MLA barim terang pen lamthi baklan. Bogojan Police Station ang kang pidada por Pfizer Kepra at chitima por malom hanjang lang so army kema dungalong ahiring tang rakpen kulat apan kar ke patong ajok bangit Thomas RP Marlapen o sumarbang hini arang hukiso pusik kat news nila perangke anon terang pen berta ng pale. Berta kilong do natin ke pidada malom Alto car 800 AS09E2055 abang koligong na tupen Bogojan rong supian at hem Chidambo mahut hanjang lang so army came adungalong anu nga nathupen ihom pang tek kar kapachat hektik pen kapatong dun pedamat ke khangun itera jok adung het ke do kulat patong dam railo laso hot kulat ahempu ka BP lapen asupi sarmin tiron pilapen kulat along kangni prong sarpi mareka kram sapi rublinti sopi asopo harlong bi kro atuma hearing tang rakpen areng hu solo adung arai ke do atum technology Rabdun pen Bogojan CHC keso chilang hem along an ponlo. Lasuang bong pen areng keso hir kang tang nai. Kabi piaphan ke ladak Bogojan along keso langun ipusi Dimapur an puthot pachepon thulo. Bogojan Police atumta karjulong pen adim hom ridamsi kinang sot sai ang deng an deng pon pen birta katok pamahod anke inut natta kitialam longpon pila. Non malam so para pandihin na parman birta mo ington paniksine. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajang thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akinang sot hormu longpon ikji. Singiri Junior College. Admission notice for Class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email kirby.aca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve Difu Karbi Anglong Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480. District Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961-69017. For sale 78961-69021. You can also contact at landline
03675 246448. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Don Bosco Junior College, Tifu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. Dihinamo pipotot birta lawang tulo. Wo signify po arni birthea dang lang world environment di katalon along pachiton dun si Balipathar Bangor ador solong nihangatur youth club atumpen rongke te karbi youth club NGO hini chilang si world environment di katalon dun po si birta nang pale. Laso mailong RKYC chundang roton rong hang pensi mai chepem ponlo lapen alang lipen amat si chetong dun alhuita pachini ponlo alhui sarpo aman pen number 22 Sarobathar constituency BJP pen kithor dun jogat sing ingti chetong dun anparta pinangan ke thege dinga tum chetong dun mai ke pha athe pialam NAYC amai phu klardak pen bijoy rong hang pen si than ponlo mailong lehi sarpo jogat sing ingti chetong dun anparta SGB Prodip rongpi SM DC Amaipu Jameson Timung Lapen Rat Cyclem Bang Mohori Rong Paratum Chetong Dut Mailong Jogot Singh Tiaphan BJP Pen Party Ticket Kachewan Tegapot Karcho Padopon Lapen Alangli Ingti Sang Ho Pensi Laso Wall Environment De Apartment Hengpia Claim Ki Ea Site Ingpu Ponlo Adun to Art Drawing Ise Writing Lapen Speed Highwayta Kachipati Pidopon Asam Sorkar ok prantok bor lapen dihin anat kelangcharya Minister Himanta Biswa Sharma lapen Ari Sangho tumvusik trok arni Korkanti constituency Mahamaya lapen Haragat constituency along vote correct kepidupon. Vosik Great Roxy Arni Kedoji Karbianglo Autonomous Council Kilikapan Assam Minister Himanta Biswa Sharma Vosik Po Arni Pardun Ronpen Borlang Pher Dhansiri Longnit Lapen Fuloni constituency along vote ke hang Padodeda P Vosik Trok Arni Korkanti constituency Aparman Dentaghat Mahamaya Aparman Sildharampur Lapen Haragat constituency Apan Haragat along vote ke hang Padupon Minister Songabang Phu Aparman vote ke hang ahut CM Tuliram Ronghang MLA Piyush Hajarika Penchenglok Song along Arpukedo Abang Phu Bang Phi Atum Chitong Dun Rinti Bharat Nara Rani Nara Bhumidhar Bormon Diganta Bormon Pawan Singh Ghatwar Jibantara Ghatwar Pranjal Ghatwar Khor Singh Ingti Bo Biren Singh Ingti Klendon Ingti Khor Singh Ingti Ili Singh Ingti kiman je ebilak khalpoti khul khali na Hindu mama bhagin তেওঁলোকে এই ধৰণে কাৰ্বি আংলঙত ৰাজনীতি কৰিছে আজি আমি বিজেপি দলে এনেকুৱা আৰম্ভ কৰিলো এনেকুৱা প্ৰচাৰ কৰিলো যে এতিয়া খৰ সিং ইংতিৰ দৰে মানুহৰ চকু মুকলি হৈছে আৰু এইবাৰ ঘৈণীয়েকক টিকট দিব আৰু বৌক টিকট দিব সাহস কৰা নাই জানে যে মানুহে এইবোৰ নামানে মোৰ ইয়াত 27,000 ভোটাৰ্স হাওড়াঘাট সমষ্টি ৰাইজ আছে সেইসকলে মানে ৰাস্তাক লৈ বহুত অসুবিধা পাই আছে এই অসুবিধাটো মই দূৰ কৰিবলৈ মোৰ প্ৰথম লক্ষ্য ৰাস্তা অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ কামটোকে মই আগত ধৰিম
আমি মই যোৱাকালিৰ পৰা যি 7খন মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ লুংবাজান ধনচিৰি সিংহাসন ফুলনি কৰকান্থি মহামায়া হাওৰাঘাট এই গোটেই 7টা সমষ্টিতে আমি জিকিম আৰু 11 12 13 14 15 মই বাকীকেইটা সমষ্টিটো যাম তেতিয়া তাতো ৰাইজক দেখি আপোনালোকক মই কৈ দিব পাৰিম ভূপেন্দ্ৰ গৌৰৱে কৈছে যে বিজেপিয়ে বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰি সমাজখন ধ্বংস কৰিছে তেওঁ যিটো বিভাজন বুলিছে সেইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকে ভাবে যে বাংলাদেশীখিনিক আমি আদৰি ল'ব লাগে আৰু তেতিয়া বিভাজন নহয় কিন্তু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বা কংগ্ৰেছে বুজা উচিত যে বাংলাদেশী আৰু বিজেপি একলগ কেতিয়াও নহয় সেইটো বিভাজন থাকিবই সদায় Birta Bangela Ponsikang Ton Poniglo, like Bomta Cut News Channel, Domitak me, Korang